Mbahaye ikaze wo muri hose mu gihugu. Muri iyi video ya none nifuje kuba urutonde rw'amazina 50 maze igihe kinini mpigira ubusobanuro. Ndababwira izina nicyo risobanuye mu ijambo rimwe gusa. Munifuza kandi ko nazayavugaho byimbitse nabyo nazabikora. Gusa iki cyegeranyo kikaba ari igice cya mbere, nkaba nzabategurira n'ikindi gice cya kabiri kuko mfite urutonde ruriho amazina arenga 100 kandi yose nkaba nzayababwira. Mbahaye ikaze mwese ngiye kumurikira urutonde rw'amazina 50 n'ubusobanuro bwayo. Njye ni Habimana Jean de Dieu mugiye kubana muri iki kiganiro. Iyi wumva ni Deep Media TV. Ngaho iyumvira ikizina ryayo risobanuye. Ku mwanya wa mbere turasanga izina Paul. Izina Paul bisobanuye umurezi. Ku mwanya wa kabiri turasanga izina Sandra. Sandra bisobanuye umurinzi. Ku mwanya wa gatatu turasanga izina Peter. Peter bisobanuye urutare. Ku mwanya wa kane turasanga izina Gael. Gael bisobanuye nyirimpuhwe. Ku mwanya wa gatanu turasanga izina Innocent. Innocent bisobanuye umwere. Ku mwanya wa gatandatu turasanga izina Liliane. Liliane bisobanuye ururabo. Ku mwanya wa karindwi turasanga izina Kenny. Kenny bisobanuye igikundiro. Ku mwanya wa 8 turasanga izina Geraldina. Geraldina bisobanuye umwambi. Ku mwanya wa 9 turasanga izina Sami. Sami bisobanuye izina ryera. Naho ku mwanya wa 10 turasanga izina Sara. Sara bisobanuye igikomangomakazi. Ku mwanya wa 11 turasanga Linda. Linda bisobanuye ubwiza. Ku mwanya wa 12 turasanga Sabrina. Sabrina bisobanuye amahwa. Ku mwanya wa 13 turasanga izina Steven. Steven bisobanuye ikamba. Ku mwanya wa 14 turasanga izina Laurence. Laurence bisobanuye uwambaye ikamba. Ku mwanya wa 15 turasanga izina Hope. Hope bisobanuye icyizere. Ku mwanya wa 16 turasanga izina Ines. Ines bisobanuye umwimerere. Ku mwanya wa 17 turasanga izina Gisela. Gisela bisobanuye indahiro. Ku mwanya wa 18 turasanga izina Giovanna. Giovanna bisobanuye imana. Ku mwanya wa 19 turasanga izina Thierry. Thierry bisobanuye umuyobozi. Ku mwanya wa 20 turasanga izina Nicole. Nicole bisobanuye intsinzi. Ku mwanya wa 21 turasanga izina Leah. Leah bisobanuye unaniwe. Ku mwanya wa 22 turasanga izina Monique. Monique bivuze uwigunze. Ku mwanya wa 23 turasanga izina Rita. Rita bisobanuye isaro. Ku mwanya wa 24 turasanga izina bita Juliette. Juliette bisobanuye umwimerere. Ku mwanya wa 25 turasanga izina Theodore. Theodore bisobanuye impano y'Imana. Ku mwanya wa 26 turasanga izina Ketia. Ketia bisobanuye igitunganye. Ku mwanya wa 27 turasanga izina Solange. Solange bivuga uwamamaye. Ku mwanya wa 28 turasanga izina Yves. Yves bisobanuye igiti. Ku mwanya wa 29 turasanga izina Irene. Irene bisobanuye kongera kuvuka. Ku mwanya wa 30 turasanga izina bita Gustave. Gustave bisobanuye indwanyi. Ku mwanya wa 31 turasanga izina bita Josephine. Josephine bivuga Imana izongera ikore. Ku mwanya wa 32 turasanga izina bita Christia. Christia bisobanuye Mesia. Ku mwanya wa 33 turasanga izina Wine. Wine bisobanuye intsinzi. Ku mwanya wa 34 turasanga izina bita Brunella. Brunella bisobanuye umurinzi. Ku mwanya wa 35 turasanga izina bita Hornella. Hornella bisobanuye urumuri. Ku mwanya wa 36 turasanga izina bita Bright. Bright bisobanuye umucyo. Naho ku mwanya wa 37 turasanga izina bita Agnes. Agnes bisobanuye intungane. Ku mwanya wa 38 turasanga izina bita Olga. Izina Olga risobanuye umutagatifu. Ku mwanya wa 39 turasanga izina bita Didier. Didier bisobanuye uwifuzwa. Ku mwanya wa 40 turasanga izina bita Rosa. Rosa bisobanuye ururabo. Ku mwanya wa 41 turasanga izina Lucy. Lucy bisobanuye inshuti. Ku mwanya wa 42 turasanga Josiane. Josiane bisobanuye Imana izongera ikore. Ku mwanya wa 43 turasanga izina Joseph. Joseph bisobanuye umunyakuri. Ku mwanya wa 44 turasanga izina Odila. Odila bisobanuye ubukire. Ku mwanya wa 45 turasanga izina Obedi. Obedi bisobanuye uwubaha. Ku mwanya wa 46 turasanga izina Ange. Ange bisobanuye marayika. Ku mwanya wa 47 turasanga izina Joshua. Joshua bisobanuye Imana izabafasha. Ku mwanya wa 48 turasanga izina Briane. Briane bisobanuye igihangange. Ku mwanya wa 49 turasanga izina Valence.
Valence bisobanuye umunyembaraga. Ku mwanya wa 50 ari naho tugiye gusubikira turahasanga izina Jeannette. Jeannette bisobanuye impano y'Imana.